Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 74-72 u drugom kolu prve grupne faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Neviđena bruka domaćina obeležila je početak utakmice, pošto su navijači Bosne izviždali himnu Srbije Bože pravde. To, nažalost, nije bilo sve. Cijela Skenderija je krenula da zviždi, a onda su usledili sramotni povici na račun naše zemlje. Verovatno su očekivali reakciju naših košarkaša, možda da traže od sudija da prekinu meč, isprazne dvoranu, ali nisu je dobili ni za vreme meča ni nakon utakmice. Dobili su samo lekciju iz koje bi trebalo nešto da nauče, ako su pametni. Košarkaši Srbije su pokazali veličinu kako se ponaša pravi sportista koji nosi dres nacionalnog tima. Nisu reagovali na skandalozne uvrede sa tribina. Pevali su ponosno himnu, nisu marili za ružne komentare, uvrede i skandiranja sa tribina. Pobedili su, a onda i posle meča još jednom pokazali koliko su veliki, što je nesumnjamo dodatno razbesnelo Bosance. Selektor Dušan Alimpijević bio je oduševljen atmosferom, reč nije rekao o uvredama. Moram da kažem na ovom našem zajedničkom jeziku, nazovite ga kako god, da je ovo jedna divna atmosfera, divno košarkaško veče. Rekao sam pre utakmice da ja više ovako volim da igram nego u praznim halama. Svaka čast Bosni, publici, na ovakvoj atmosferi, Bosna je mogla da pobedi, bilo bi zasluženo, poentirao je Alimpijević posle pobede. Atmosfera je bila vatrena, može se reći u nekim momentima i neprijateljska, ali igračima Srbije nije smetalo. Sve u svemu bilo je lepo igrati u punoj dvorani. Više volimo da igramo pred publikom nego kad je prazna dvorana. Raduje me naša pobeda, čestitao bih svojim igračima. Pokazali smo karakter svi do jednog, poručio je Andjušić.